Shalom bakunzi ba Kenite TV, reka nongere ndabaramutsa amahoro y'Imana nzima kuyu musi wa gatandatu tugezeho. Liza ko muguwe neza cyane mu mwami wa Yesu Kristo, niza ko Imana shikaye kwasigama ko umuvyeyi wacu adukunda kandi atwitayeho atwitwarika ibihe byacu byose. Abari yo shima Imana cyane ko yongeye kuduha kariyo keza kugira ngo tujye kuganira ku majambo yayo. Ziragi mashikari guhabwa icubahiro. Ngiye tuganira kwa Pastor Ciza kiganiro n'Imana y'ubungiro mukwikirana kuri Kenite TV imisi yose kwa dufatiye isawa, ariko ndakunda gusaba ko umuntu ariho dufatiraho usubira inyuma ko dufise ibiganiro byinshi twagiye tuganiraho hano nyene usubira inyuma kabikurikana byose kugira ngo shigaye kujana. Ndazi ko ari byinshi tubaze kuganira kandi abashika kujana nande ndiza ko mugeze kuri intambwe ukwizera kwanyu. Ndazi ko muri ko murakuka cyane, ndazi ko ari byinshi muri ko muratakujya mu Imana tubwira ngo umuntu wese yizera aruko yumvise. Ijambo ryo tugira ngo mbega bazokwizera gute batumvise, ho bazokunga gute atababariye. Hamwe n'ibyo ndizera yuko uyu mwanya Imana yaruhaye kugira ngo twagane ku ijambo rya ndiza ko muri ko muraguka kandi muri ko murakura cyane. Turazi ko kumvira ijambo ry'Imana dusumira ibindi bintu byose, ako dufata kanya ko kumviriza yindi miziki ibindi biganiro bitandukanye, ariko tutwa dufata kanya ko kumvira ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima ririho kandi izogirane rizohoraho ntizigera rivaho kandi ntanakazatsa ntanakanyuguti ntanakadomo kazoriva ko gushika rigizene riheregetejwe byose. Hamwe n'ibyo reka dusenge Imana kugira ngo tukaye kuharira kuno munsi. Natamizina guys twagushime twakwemuje umuvyeyi wacu ugira neza, ijambo ryawe n'ubuzima riratuza ko maze katuzana ko ibyo wari buzemo. Ndasenge muri tugiye kuganira mu izina rya Kristo, ijambo ryawe ryasohoka rikamugera ko ryahindura ubuzima bwiwe kandi bidasanzwe kuri we. Ibyo ndabyatunda byize mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom bana b'Imana zima. Hamwe n'ibyo nariko babwira ngo ndizera ko Imana yabazigamye, ndizera ko Imana yabagiye neza, ino yinga ikagenda neza ko murabona ko iyinga tuyirangije. Reka tubishimire Imana cyane, abashimwe agaruke kuri ndiho ko nta bushobozi bwacu bwabayemo, nta ngome zacu zabayemo, ariko byose byakozwe n'ubushobozi bw'Imana. Bepoti byagenze neza tubishimire Imana, n'ibitagenze neza naho nyene tuyishimire kuko haba muri byiza cyangwa muri bibi bimeze neza, iyo cyose twamana amashimwe. Impamvu dushima nuko Imana yatanze Kristo Yesu bwacu. Renda ngomba nguremeshe naguye ngo itageze neza zuko Imana yananiwe, ariko nuko umwanya wavyo utaragera. Reka ubwire ngo umwanya nugera bizokuza ko kandi bigenda neza, kandi nakuremeshe naguye ngo imbere ni heza cyane. Umwami wacu urabizi neza ko adahindagurika, umwami wacu ndahemuka, ibyo yaduseze yazogirane azobishitsa. Hamwe n'ivyo rero mutwaro w'amarangiro yinga yose utarishugwa, ndiza yuko mwiyinga tugiye gutangura cyangwa mwiyi weekend ngene Imana yacu na nyuma ya zeri irakora akanya kariko kose. Imana irakora iyo uhuye na Kristo. Ntibifatiye ku kibazo kimaze. Dusomye biya turabona umugore yamaze imyaka 12 agwaye ubutinyanka, ariko mu mwanya mutoyi gusa amasegonda matoyi ahuye na Yesu agakura ku muzuye kuyonga byiwe mu masegonda makeyi abarakiye gukira. Ikibazo amaranye imyaka 12 kiba gikuweho ahuye na Yesu mu inota mu masegonda gusa. Ahuye na Yesu kibazo kiba kiravuyeho. Dusubira gato tabona n'undi muntu yaragwariye kutegera Bethesda wamaze imyaka 38, imyaka 38 afise ubugwayi. Urumva ko iyo ngwara yari yamuzonze ni kuyangu. Nawe ndazi ko nta kibazo wo mufise ubwango kimaze imyaka 38, ariko nubwo tuba kimaze iyo myaka nigisumbye uburebure Yesu, nigisumbye ubwanguke Yesu, nigisumbye inkomezi Kristo Yesu. Reka ubwire ngo pepo tukibazo ufise, pepo tumutwara ufise, mu Mana hari inyishu, mu Mana harimo ukugirirwa neza. Kandi nanjye ndareka ngo uhure n'inyishisho kibazo cya mizina rya Kristo rimate kebesure. Hamwe n'ibyo reka tubanaye twazi ko turi mu kigo kitubwira ngo kurongorwa n'Imana. Ndagomba tugira hano kanaka tukigeza, ndiza ko muyingiza tuzoba tukotangura ikindi kigo. Praise God, hallelujah. Hamwe n'ibyo kugira ngo twari kuganira reka tubanze dusome Bibiliya. Ku munsi w'ejo twari ko dusoma muri Zaburi igice 31 twase umurongo wa 4. Uno munsi ndagomba ngo dusome uwa 4 amaze turangiriza ku murongo wa 4 cyo tuganira kuri iyo mirongo, hanyuma mugire weekend nziza cyane. Praise God, hallelujah. Ndasoma mu izina rya Yesu. Murongo wa 3 watubwiye ngo kuko regetana cyane n'igihome kinkingira kubw'izina ryawe unje imbere undongore. Murongo wa 4 unkure mu mutego w'abantegeye mu mpisho kuko ari wewe buhungiro bwanje. Amen, haleluya. Muri make Dawidi hano hari ijambo ridasanzwe yavuze. Yabwiye Uhoraho avuga ngo niwe gitandara cyanjye kandi niwe gihome cyanjye, niwe unkingira. Hama umurongo wa 4 avuga ngo yabivuze avuga ngo unkure mu mutego bantegeye mu mpisho.
avuze ngo mu misho hari indi jambo yavuze haruguru avuga ngo undongore hamageze yafata avuga ngo kandi unkingire ungize umutego abansi banje bantegeye mu misho. Hano hari akantu gakomeye cyane yavuze gafatanye na kino kiga turimo bita kurongorwa n'Imana. Haruguru yavuze ngo undongore hamaze avuga ngo abansi banje bantegeye umutego mu misho. Ariko ni mu misho ku mwana w'umuntu dusuye gato tukibwira ino jambo avuze ngo mu misho gisigwa ngo bihishijwe abantu, ariko imbere y'Imana ntibihishijwe. Imbere y'Imana ibintu byose birahabona, nta kintu gihishijwe imbere y'Imana. Bagira ibyiyumviro byo kukugirira nabi, Imana yo yabimenye. Bagira umugambi wo kukwica, Imana yo yabimenye. Bagira umugambi wo kuguha sumu, Imana yabimenye. Dawidi yavuze ngo undongore hama ungize umutego abansi banje bantegeye mu misho. Rimante kezure arebe zude benge regezida matakapata. Dawidi hano avuga ngo ungize umutego bantegeye mu misho. Atariko kabona babwiye ko kurongorwa n'Imana nuko Imana yacu imenya ibizoba, ikamenya ibyabaye, ikamenya n'ibitaraba. N'uburongozi bw'Imana twabukeneye every gihe cyose. Dawidi yavuga ngo undongore mu nzira zawe hama ucunyiza umutego w'abansi banje bantegeye mu misho. Nanjye nagoma ndekare ngo kuri kurongorwa n'Imana nta gitego nta gitero na kimwe Satani yotegura maze wewe ngo kigushyire hasi. Nta kibazo na kimwe Satani yotegura maze wewe ngo kigushyire hasi. Abansi bawe nta mugambi n'umwe bo kugira, umugabo mubi, imigabo mibi bo kugira kugira ngo bagushobore. Kubera Imana yawe batarabyumvira, Imana yabimenye. Batarabikora, Imana yabimenye. Naje niko nasenga Imana numva ijwi rimbwira ati gazira ntuyicemo. Ngasanga ibirenge byanje byahushije byaciye muri ndibaraba. None habaye iki? Ubwo n'uburongozi bw'Imana nzima. Nawe ndiguye ndakubwira iyo byose fata umwanya wawe amazi usenge ati ndongorwa n'Imana. Imana y'ibyiringiro byanje, Imana y'uburongozi bwanje. Sinjya aho ngombye kuja, njya Imana igombye konja. Sivuga ibyo ngombye kuvuga, nkora ibyo Imana igombye ko mvuga. Sinkora ibyo ngombye gukora, nkora ibyo Imana igombye ko nkora. Hanyuma usohoka hamubandanye uzokwisanga ibarabara Satani yateguye ko uzakugongerwamo. Uzokumva ibyo ikubwira ati katisha imodoka uca muri ririya, uzokwibona muri iki kibaye. Hari uburongozi bw'Imana ku buzima bwawe. Icyo bita kurongorwa n'Imana. Erimande sibe shabane kosotoya akandi nigeze kubwira nabwe ati umuntu ari kurongorwa n'Imana ibyo akora byose bitangaza abantu. Ko doke hari bakwibagwa guheruka bagera kuri level hasi cyane mu mpande zose. Dufata mu gisata cy'itunga bakabona ubimenga uri hasi cyane. Muga wahisemo kurongorwa n'Imana bazotanga urukundo mu kanya gatoyi gusa. Nkuko ravuga wa mudame yagwaye ubutinyanka bamubona amaze imyaka 12 ngo yarashoye ibyo byose byaraheze. Muga mu kanya gatoyi gusa bazabona yakize, babona ni muzima kubera yahuye na Yesu. Nawe rero ndiko navuga ngo hamwe n'uburongozi bw'Imana bazokwisanga wateye ukayangana wazamutse bibaza ati mbega habaye iki. Hari uburongozi bw'Imana ku buzima bwa areketa n'igihe bwo ku muntu bamutega imitego bagasanga yayisimbye, bagateba igaciba inogo bakabakima ivyobo kugira ngo bitubikiremo, bagasanga yabirenganye ari hakurya yabyo. Kubera iki? Hari uburongozi bw'Imana kuri we. Repasute nanjye niko ndasenga cyane kugira ngo murongorwe n'Imana. Ibyiro byanyu bihagarare, ariko iby'Imana bikore. Ubwenge bwanyu buhagarare, ariko iby'Imana bukore mu buzima bwanyu. Inkomezi zanyu ziveho, ariko meze z'Imana zigaragare mu buzima bwanyu. Icy'Imana iri cyose kigaragare mu buzima bwanyu no miryango yanyu no byo mukora byose. Dawidi avuga ngo ndongore mu nzira yawe maze unkize umutego abansi banje bantegeye mu misho. Nanjye ndasenga cyane ngo igigwanisho cyose Satani azohagurutsa nacyo kizomara ku buzima bwawe. Ikigwanisho cyose Satani azohagurutsa nacyo kizomara mu bana bawe. Ikigwanisho cyose Satani azohagurutsa nacyo kizomara muri business yawe. Kubera Imana ikube nawe, Imana yo muzigamyi wawe no murengezi wawe no murongozi wawe akurongoye neza, akujyana neza. Nawe ndagusaba orohera mpemu yera, reka kuba ikintu cy'ikidambarare, reka kudamarira ijambo
w'Imana orohera mpemu yera icyo Imana ivuze nico atabwenge bwacu burize kwinjiramo icyo Imana yavuze ico nico cyo nanjye narekaye ngo murumva ijambo ry'Imana rikayitahura kandi rikabarongora iyo usenga urumva icyo rikubwira ati bijya bikore bijya ntubikore iyo usenga urumva icyo rikubwira ati hariya jayo cyangwa hariya ntujayo ibintu byacu nabyizeye bizira rya Yesu dusenge Imana data bizira rya Yesu twagushimiye kandi twakengukiye urumvyeyi wacu urumongozi wacu uratuzigamye uraturinze kandi tujanye neza uturongoye neza Jehova Jire nasenga umuntu wese ariko akwiye cigwa kugira ngo igihe cyose amarongorwa nawe ariko inzira ziwe ariko inama z'ababi ariko inzira zifatanye n'isi ariko afatane no kwizera ijambo ryawe maze arongorwe n'ijambo ryawe uko Dawidi yavuze neza ngo undongore mu nzira zawe maze ngo ungize imitego y'abasi banje bantegeye mu mico uyu muntu we yumvise rino jambo nabidasanzwe mu beko arongorwe n'ijambo ryawe arongogera ubwiza bwawe maze hajya hose akora ihuye nawe ibyo nabisezera byize mu izina rya Yesu amen mugire umunsi mwiza mushikaye gukora partage abandi ijambo ry'Imana kandi mukona na commentaire uvuga ari kibazo wagize ugiye ucandika ari nta ufise naho nyene uyishinga kubwo kubw'ibyabaye ku bw'ijambo mwarekezo cyane mu mugisha mugire weekend nziza tuzosubira ku munsi wa mbere mu kiganiro cyangwa je ku munsi wa Mungu mu kiganiro Imana ni byose mwaraheza rwose. Thank you.